Okay, morning guys. Natay pahabol. Hapit na mo tapos ang 2023. Ato ning tiwason na nagpadala be pila ka book duha o at least duha ra. Okay, basaw na to. Sir, unsay maayo? Diskarte or diploma? Kaduha ang pangutana, engineer. Karong bag-ong tuig, unsay maayo nga palihi? Okay. Daghan naman kayo. Unahon sa nato ning kuan. Isa ka pangutana dayon isunod nato ning kaduha nya, no? Medyo nanaghan naman. Ato ning tiwason kay bagong tuig na, guys. Okay. Sir, unsay maayo nga diskarte or unsay maayo diskarte or diploma? Mao ni atong una tubagon. Okay, medyo medyo trap ni da, makalibog gamay. Pero sige, unsay bay maayo diskarte or diploma? Oh, bisan ako nangutana pud ko ana sa una. Ang kini manggong ang kini isa ra gid ang paingnan ani, no? Murag makwartahan ba? Oh, mo na siya. Oh, I don't know kung unsay iyang status ani nagpadala. Diskarte or diploma. Kuan man god, either motiwas ba ka eskwela or magnegosyo na lang. Mo na siya iya pasabot siguro or nagtiwas na nakakuha na kag diploma. Tapos mura gyapon, no, dili makwartahan, mas maayo pa tong wala nakatiwas o eskwela. Mo man diploma. Mo man iyang pangutana sabay pinaka maayo nga maayo diskarte or diploma. Okay. Inani guys. Ako ra ni own nga kuan nga unsa ni tubag na ko nino sa iyang pangutana. Napod ko yung mga na nakuha na ni na-scan or nakita sa social media about diskarte or unsa ba diploma. Ba sila nay kasagara diskarte na pwede diploma. Okay. Kini man good guys sa akong kuan natugkad na ko ni sa akong kaugalingon nga opinion. Kanang diploma, ako papilion kanang mupili ko diskarte. Okay? Ang diskarte kanang diploma bunga na sa imong diskarte. Oh. Di ba? So dili nimo ni siya ingon nga mo pili kag diploma. Kay ang diploma para sa kuha reward na sa imong diskarte. Reward na sa imong pagpaningkamot nga nakahuman kag eskwela. Oh. Umuing kag makwartahan. Dako chance gyapon nga makwartahan nga nakakuha og diploma. Kay mas diya sa eskwelahan gitrain man ta diya sa mga critical thinking ba. So na to pag-analyze o sa kabutang. So advantage ta nga nitudlo ana. Pero dili pod pasabot nga kung nana kay diploma murag mo na pod imong gisaligan nga example na engineer na ka na doktor tanan nga murag na mahimo na kang kwartahan dili. Balik itong panahon nga nganong nahimo kang maestra pa ka nahimo kang attorney na tanan profesyon mo man ilang pasabot diploma, no? O nakagraduate ka bisan unsa business course inana. Baliki ang panahon nga nganong nihuman ka. Kay mo to ang gitawag nga diskarte. Oh, dili nako na libogon nga papiliyon diskarte or diploma, dili. Ang ako piliyon na diskarte. Kay kanang diskarte mo na ang reward ana diploma. Niya karon mo abot ka sa ang ilang manggitumong makwartahan, no? Kung kwarta ang atong basihan nga reward sa imong paningkamot, dili na nimo magamit ang diploma. Kay ang diskarte gyud. Diskarte ka nga nahimo kang kwartahan. Oh, kung wala ka nihuman, wala ka nakahuman og eskwela, ni diskarte ka, diskarte gid imong gipili. Aniya kung may kag diploma, kanang diploma reward ra na sa imong diskarte. Na ako ipakita sa inyo kining card. Oh, nagunitan man ako ni kay gitan-aw na kung kuan ba kano sa ko ma-expire. Kay kuan na baya. Next ugma 2024 na. So akong ilantaw, no? So kini nga card, kuan ni siya. Card ni siya sa kuan sa PRC na mo sa civil engineering, no? Oh, pag take na to board exam, diskarte. No, mo na siya pasabot diskarte nga makahawid mi ani ba? Kay privilege man ni makahawid mi ani. Lipay kay ko. So kung yun na papilion ko diskarte gid akong pilion. Diskarte then reward. Example mo ni ang diploma mo ning reward nako sa akong diskarte. Oh, aron di mo malibog. Unya moingon nga dili na lang kumuhuman kay
Kanang dili na lang ko magkuha og diploma kay magnegosyo na lang ko. Pwede, wala may problema na. Pero para sa ako mas lamang tong nikuha ka dan og diploma. O meaning nihuman ka ba og mga kurso. Kay ngano man lamang mas luwag ang imong panglantaw. Mas kuan ba? Mas luwag ka tapos napakay diskarte niya ubanan pa nimo sa imong diploma. Wala. Kay kasagara mga nidagko nga man negosyante. Nagi diploma, no? So inana siya. So dili ta angay malibog ana. Ako nalibog bitaw ko na sa una pero karon dili na. Kay murag nakakuan ko ba nakakotlo ko nga diskarte gyud. Kay reward ning tanan. Kanang imong mga sakyanan, kanang imong mga balay nga mga nindot na kay karon diskarte na. Dili na gi pamagi sa kay na kay diploma dili diskarte na nimo. Okay. Okay guys, salamat kayo.